Yes, igitondo cyiza reka nongere mfata akakanya nsuhuze mpikaze mu mwese mudahwema kubana natwe hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko mumerewe neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Reka akandi mujye kuri nizere ko muryohewe n'ibihe. Ni muri amakuru rero yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 19 Gashyantare 2026 ndaje ngo mbageze uko byifashe muri Asirazo w'igihugu cya Kongo. Bwana Nsanzi Mfura Jari murana wenda mwakira haro muri studio tubabwire ariko mu gihe cyiyambambaranya reka nkubite mbangura babwire ibya Mighty z'abazalendo ziri kugaragara cyane mu axe yahariye muri territoire ya Uvira muri commune ya Mulongwe nyuma y'isubiranamo hagati ya wazalendo bapfaga iki. Turaje tubyinjiremo turagaruka muri Fizi ndababwira uri kugenzura Pwezero ese nitwirwanaho cyangwa ni M23 imirwano yeriwe ica ibintu ku munsi w'ejo birasa nkaho rwose nta gahenge kavuzwe na Rwanda kuko isaha ya gahenge yo kubahiriza gahenge yari yatangiye muri tariki 18 ariyo yari yasabwe ngo impande zombi zitakirasana by'umwihariko masaha y'igicamunsi. Imirwano yari yazindukiye mu nkengero za Pwezero yari gikomeje ndetse ikomeza no gukaza umurego bwarinze bwira imirwano ikomeje habayeho noneho imirwano isa naho ari yakanya gato muri axe yahariya mu bice byunamiye cyangwa se ni imirwano ikomeye y'akanya gato yabaye mu gace k'ibisambu byunamiye Karingi uvuye Rwitsa nkuko ni muri metero bike uvuye kuri Pwezero ahari kuvuga ko M23 ndetse na MRDF twirwaneho bigaruriye bikavugwa neza ko ingabo z'abarundi FDNB zahatikiriye ku bwinshi zafatanyije n'abacancuro FDLR ndetse na FARDC ariko ngo Mighty z'abarundi zikugaragara muri zino axe. Ibi rero ni bikomeje kugenda bigaragara ko mu byukuri imirwano ishobora no kuza gukomeza. Hanyuma kandi humvikanye indi mirwano mu bice bya Nyaruhinga ni hafi ya Mukoko ugana kwa Murima. Iyi nayo yaranzwe n'urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje. Byose turaje turabyinjiramo muri amakuru tubifeye muziri muzingo turinjira indani Pwezero tubabwire uko situation imeze turinjira hariya mu Minembwe babwire uko situation imeze. Hanyuma ndababwira ko maginga ya kundondo ya Bijombo ubwoba ni bwose ko intambara iza guca ibintu kubera ko muri aka kanya haravugwa inkuru ikomeye cyane iri guturukayo y'imyiteguro ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo kirimo n'abahibu special force ngo bambariye urugamba. Ibaze ko bari guturuka muri Uvira bazamuka ku ndondo ngo bagiye gukora ibintu bidasanzwe. FARDC ingabo z'u Burundi wazalendo FDLR n'abacancuro bazamutse Uvira berekeza ku misozi ya Ndondo ahangaha banyuze ngo ni ku musozi wa Kirungwa ahangaha Kirungwa mw'abantu mwe ngo bahanyuze bagamije kujya gutera ahitwa Mitamba. Aha rero Kirungwa biravuga ko ngo wazalendo cyangwa se izi coalition muri rusange zatezwe ambushi na MRDF twirwaneho abagera kuri 46 bahasiga ubuzima birakomeye cyane. Iyi nayo ni inkuru tugiye kuba twinjiramo tukabwira ukuri kwayo mu bice bya Uvira. Ubwumvikane buke hagati ya wazalendo bwaciye igikuba cyane muri axe ya Mulongwe. Ahangaha ndaje mbabwire ari abahasize ubuzima. Aya nayo namakuru tuza kuba tuva imuzini muzingo muri aka kanya. Hanyuma ni munyemerere mbabwire ko cyangwa se mbahamirize ko urugamba rurakomeje kandi rurakomeye hagati y'impande zihanganye. Ibintu biri kurushaho kuzamba cyangwa se gukara ndetse no gukarata hagati y'impande zombi zihanganye. Ubwo turaza kurebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa muri territoire ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu nkengero z'agace ka Pinga. Ahangaha naho haravugwa inkuru y'urupfu rw'umusirikare muri FARDC. Turababwira tudaciye ku ruhande ku makuru ari gutangarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru turinjira mu rubanza rwa Filemon Yavu. Turanababwira ibyo uyu musirikare wa FARDC wasinze akarasa umugore we nawe agahita yirasa. Byatewe n'iki? Ubundi discipline y'igisirikare cya Kongo ihora igerwa ku mashyi. Turababwira gatanu ku kandi urubanza rwa Filemon Yavu ushinjwa kuba yarakominikaga na General Retired James Kabarebe rwakomeje
ndetse akomeje gushinjwa ibyaha bikomeye birimo gukorana n'u Rwanda nk'umugambanyi. Uru rubanza rero ngo rwahinduye isura bwana Nsanzimfura Jarimura. turabyinjiramo. Yego, ngaho rero niba twemerere twinjire muri iyi nkuru dukubite tubangura, ndetse rwose tunabahe ikaze, tubibutse ko binoroshye cyane rwose gukomeza kwibanira natwe mu ruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro. Ni subscribe cyangwa sabone, iyo ubikoze utyo rwose uba uhirwa cyane kubera ko wunguka byinshi ku bumenyi. Niyo nyungu yo kubana natwe. Hanyuma twinjira ntabwo tuba tutangiye tubibabwira, ariko baduhe udutima, bashyire udutima muri comment, udutima kabisa. Yego, nk'uko bari kubigenza ni by'agaciro. Hanyuma bakande like tubone ko babikunda, nyuma yo gukanda subscribe nyine, hanyuma banasharinge cyangwa se basangiza abandi aya makuru. Twanzike tubabwira ko ku nshuro ya mbere General Makanika abanyamurenge bateguye igikorwa cyo kumwibuka cyangwa se kumuha icyubahiro. Uyu Makanika wavuga ko intare za Sarambwe ndetse n'ari ya Madubu yo muri MRDP turwaneho amubereye mu byimbo, ntago yaba ari kure yo kuri, kubera ko hari kuririmbwa insinzi muri Kivu y'Amajyepfo aho bigoranye, ariko birasa nkaho bya bindi umunyarwanda avuga ngo gukomera ku rugamba ni narwo ryoherezo ryarwo. MRDP turwaneho iri kwirwana mu buryo budasanzwe, ni umurage yasigiwe n'uyu Makanika bari gutegura kwibuka. Nk'uko bigaragara ubundi tariki 19 ubwo ni ku munsi w'ejo umwaka uzaba wuzuye. Makanika ubundi yitwaga General Rukunda Michel Makanika. Buriya yitabye Imana tariki 19 Gashyantare 2025. Rero abanyamurenge batuye hirya no hino ku isi bifatanyije n'inshuti zabo batangiye kwibuka ku nshuro ya mbere General Rukunda Michel uzwi nka Makanika. Nawe mbona ku mastati hari n'abatangiye kugenda bapostinga indirimbo bamukoreye. Yego, mbona ari n'umuhango uzabera mu bihugu bitandukanye, aho abanyamurenge nyine bazahurira hamwe mu rwego rwo kumuha icyubahiro no kuzirikana umurage yasize. Amakuru rero mbona yagiye atangazwa n'umutwe nyine wa MRDP twirwaneho. Icyo gihe bavugaga ko Makanika nyine basobanura uburyo ngo yarashwe, nyine bavuga uburyo yarashwe n'ize drone za FARDC, bikavuga ko zaturutse Ikisangani. Ati indege yamurashe yaturutse Ikisangani ni Sukhoi yarajira mutabiranira. Yego, bamaze rero gusobanura ibyuko yapfuye n'urupfu rwe rwose. Komite z'abanyamurenge bo mu mahanga bahise batangiza nyine uburyo bazibuka. Ni ibikorwa bizabera icyarimwe mu bice bitandukanye byose, abe muri Uganda bizabera i Kampala, muri Kenya bizabera i Nairobi, mu makapitali mu bice bitandukanye. Ubwo niba hari n'ab'i Kigali bazabikorera, n'abari mu Rwanda bazabikorera i Kigali. Yego, rwose ni ibintu bizaba ari byiza kuko Makanika yatangije urugendo bagomba no kuba barukomeza kugira ngo ikivi yatangiye bagomba kucyusa. Naho General Makanika yari umuyobozi mukuru wa MRDP twirwaneho mu bya gisirikare no mu bya politiki. Ubwo rero nyuma y'urupfu rwe ubuyobozi bwa gisirikare bwahise bushyikirizwa Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'intare batinya. Uramuzi cyane. Mu gihe mu bwa politiki uwo mutwe uyobowe na Rukema Kaniki Freddy uri mu ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Nuko ngo inshingano Makanika yari afite ari umwe zifitwe n'abantu babiri. Mu bya gisirikare ni Charles Sematama, Brigadier General Charles Sematama. Hanyuma mu bya politike ni Rukema Kaniki Freddy. Hanyuma ubwo rero ni igikorwa cyo kumwibuka, kandi koko baravuga ko ngitara rye ritazazima. Ntabwo rizazima kuko Makanika yinjiye mu gisirikare. Ubwo ni mu mateka ye wenda tunyuzemo twihuta gakeya muri 1994 bya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Yabanje no kwifatanya n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije mu rugamba na RPA. Bafatanyije no nyine no mu rugamba yarwanye no mu gukura ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko Kinshasa, binyuze mu mutwe wa AFDL. Urabyibuka muri urwo rugamba rero harimo n'abasirikare bakomokaga i Mulenge. Yagaragaye rero nk'umwe mu bari bafite ubushake n'ubutwari ku rugamba, yabikomereje mu kubohora ibice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse no gutabara abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge n'Abatutsi bari bakomeje kubuzwa amajya n'amaza bazira inkomoko yabo. Hanyuma twinjire mu rugamba rwa Pwezero, tubaze tubapdating hariya muri Uvira. Amakuru yo guturuka yo bwana Jarimura, kuko Uvira muri axe za Mulongwe ahangaha haravugwa amakuru akomeye cyane.
ubundi Uvira igira komine 3, hari Mulongwe, hari komine Mulongwe, hari komine Kavimvira, hari na komine Yihediye. Abayizi banyibutse bambwire kabisa kuko ahangaha babwibanye. Ariko rero ngo habayeho ubwumvikane buke, icyo bita gusubiramo hagati y'abazalendo. Murabizi ko nyuma yuko M23 yerekuye Uvira, coalition yisubije uyu mujyi usubiramo iwinjiramo. Hanyuma FARDC, FDNB, abarundi birumvikana, abacancuro bose bari Uvira n'abatanzania. Habayeho ubwumvikane buke rero mu mitwe ya wazalendo. naguci wavugaga amakomine agize Uvira, komine ya Kalundu nkuko wabivugaga, ni Mulongwe niyo navuze, komine ya Mulongwe navuze na Kavimvira, aho niyo wagiye Kalundu. Yego rero nkuko bivugwa, habayeho ubwumvikane buke hanga muri komine Mulongwe hagati y'abazalendo, urumva barwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Urumva n'ubwumvikane buke hagati y'imitwe yombi y'abazalendo ngo bwahitanye abarwanyi barenga 2 bo muri iryo huriro. Byabere mu gace ka Mulongwe, kamwe mu tugize umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri aka gace aravuga ko aya makimbirane ngo yaturutse kuko tumvikana ku micungire y'ibikorwa bibera mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, by'umwihariko ku bijyanye no gukusanya imisoro mito n'amafaranga asanzwe atangwa n'abakora ubucuruzi buto n'ubwikorezi bwo mu mazi. Ubundi bapfitwa bapfinda indamu bapfindamo. Iyi Mulongwe na gace gakorerwamo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi buciriritse, cyane cyane ibijyanye no kuroba, gutwara abantu n'ibicuruzwa mu bwato, ndetse n'andi masoko mato ashingiye ku mikorere y'uburobyi. Ibi bikorwa rero akenshi bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwari bifite ijambo mu micungire y'umutekano no mu ikusanyirizwa cyangwa se mu ikusanyirizwa ry'imisoro itemewe n'amategeko ya leta. Byumvikane ko rero aha baba bavuga bati aba batwara ubwato, aba basare nitwe bazajya basorera. Bituma rero impande z'abazalendo zihangana bapfa iyo misoro n'iki byose, baba bashonje bagasubiranamo. Ubwo rero nibyo ngibyo biri kuvugwa. Ntabwo rwose isasu ryumvikanye muri Mulongwe ari uko ngo M23 ya divansinze, hari ababyita ukundi bashaka kuvuga ibintu uko bitari. Kubana natwe rero icy'ingenzi ni uko uburi mu nyungu nk'iyi ngiyi. Uvira ntabwo habura urugomo, kuko ni umujyi n'ubundi usa nkaho uri ku nkengero neza, nabwo kari ku mupaka w'u Burundi. Rero ibyinjira biba ari byinshi n'ibisohoka biba ari byinshi, ntabwo habura urugomo nk'urwo rw'indamu n'indonke. Yego ntabwo byabura. Hanyuma aha Uvira wa muntu we haritegurwa, biravuga ko ngo mu gitondo masaha 10 ngo hinjiye imodoka. Ntumbaze ngo yariturutse, ariko ngo yinjira Nyaburuhu Rwera. Hari abari gukeka ko ari bariya ba Faransa bamaze iminsi Kisangani mu ntara ya Copo, tumaze iminsi tubabwiraho. Yego abo Bafaransa bikaba bivugwa ko urumva bagiye kwinjira mu rugamba. Urumva ngo bagiye kwinjira mu rugamba rwaha muri Uvira. Bazarinda Uvira, ariko bazagerageza no kugenda bicuma bazamuka muri za Poezero hariya mu Minembwe nahe. Bikavugwa neza ko abafaransa, ntago umubare umutaramu yawudutangarije, ngira ngo rebona ahangaha uburyo yabimbwiye ni mu buryo bw'impine, ariko kuko ari umwe mu baduha amakuru kandi yizewe, ntabwo nabyoroshya ahangaha, ngomba kuyabasogonyeza. Ubufaransa nabwo bwari bwemeye ko bufite ingabo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bwashimangiye ko ngari ingabo ngo zo gutoza igisirikare cya Kongo. Urumva bo bavuga ko ngo kubwumvikana n'igihugu cya Kongo, ngo hari agreement hagati ya Paris na Kinshasa. Yego ngo ayo masezerano kandi ngo yemerera Ubufaransa gutoza igihugu cya Kongo mu bya gisirikare. Ngo hari n'abasirikare batojwe muri 2022, ngo hanyuma ngo imyitozo ngo Abafaransa bagarutse kuyikaza kuri abo basirikare. Urumva ibyo byose ariko bigamije kurwanya M23. Yego hanyuma hakaba hariyo Ababiligi, hariyo ba Blackwater. Umaze iminsi wumvayo abahungu ba Eric Dan Prince ngo bagezeyo. Havuzwe n'inkuru y'ifatwa rya Eric Prince, byaravuzwe cyane. Yego nubwo ngo yaje kurekurwa mu ibanga. Hari Abatanzania, Abarundi, hari n'igipolisi cya Kongo cyatangiye gusubira muri uriya mujyi. Ukibaza ni nayo mpamvu ahangaha biravuga ko ingabo za MONUSCO ngo zatinye kwinjira Uvira, ngo kubera ko ngo zizi neza ko ngo coalition ngo ifite imigambi yo kuba yabarasaho. Ngo barifuza ko habanza gukorwa ibikorwa by'ubutasi
bikozwe n'indege z'ubutasi za MONUSCO kugira ngo abo hasi ku butaka binjire bafite badafite impungenge n'impagarara. Hanyuma icyo twagarukaho ku yandi makuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo, turaje twinjira ahitwa Poezero tubabwira ibyaho. Ariko hari amakuru yizewe aturuka mu nzego zo hejuru hari Kinshasa yashyikirijwe imboni yacu, ngo yayahaye rwose ngo n'umwe mu bategetsi bo hejuru utifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we bwite, tubyubahe. Biravugwa neza ko hari intwaro zigezweho z'akataraboneka zavuye mu gihugu cya Serbia, zirimo n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone, zigiye guhangana na M23. Ubaka kanya ngo ziri Bujumbura wa muntu we niho ziryamye. Indege n'ibikoresho bigezweho byaturutse mu gihugu cya Serbia nk'umusada ngo bigiye kwifashishwa mu guhangana na M23. Izi ntwaro ngo zoherejwe mu rwego rwo kongerera imbaraga ibikorwa bya gisirikare bigamije guhangana na M23 ndetse na twirwaneho. Ubu rero mu by'ukuri izi ntwaro ntago zirifashishwa cyangwa se nizirakirwa ku rugamba, ariko ikigamijwe ni icyo ngicyo. Kuva icyo gihe ubwo ngo izo ndege n'izo ntwaro zazaga, ingabo z'u Burundi ngo zagiye zifatanya n'iza Kongo ngo nizo zifuza ko ibyo bikoresho zabihabwa, ngo akaba arizo zibyifashisha. Urumva izi axe za Minembwe, Uvira na Fizi na Mwenga, aha hose ngo barashaka kongera kuharwanira intambara y'inkundura ariko bifashishije izi ntwaro z'abanyaserbiya. Noneho bikavugwa ko ingabo z'umuryango w'Abibumbye ziri muri Kongo zizwi nka MONUSCO zanze kohereza mu mujyi wa Uvira, kuko ngo ntago zizeye umutekano waho, ngo ntago zifuza kwinjirayo hakiri y'abarwanyi b'abazareno na FDLR. Nk'uko byatangajwe n'umwe mu baduhaye amakuru, avuga ko ngo MONUSCO yasobanuye ko ngo itakwemera kujya Uvira hakiri abarwanyi bafite imyitwarire igendera ku mabwiriza ya gisirikare, isaba ko babanza kuhavanwa mbere y'uko ingabo zayo zoherezwa muri uwo mujyi. Ejo bundi twabwira uruzinduko rwa Vivian Van de Pel i Goma, yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba M23, ndetse nibwo bwa mbere kuva Goma yafatwa twari tubonye indege yerukira ku kibuga cy'indege. Van de Pel n'umwe mu bari mu ndege ya nyuma yaherukaga i Goma ubwo yafatwaga mu mpera za Mutarama umwaka ushize, ni numwe mu bajigarugaye mu ndege ya mbere yururukiye i Goma. Ngira ngo urumva ko ashobora kuba ari umuntu w'amateka kubijyanye. Yego, rero baganiriye ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege n'uburyo indege zajya zururukirayo. Ubwo ndavuga indege z'ubutabazi n'iki. Bikaba ngombwa ko izikora ubutasi kuri situation y'umutekano muri Uvira zikururukira hari i Goma, ariko ntabwo MONUSCO ngo yakohereza ingabo hakiri yo coalition. Birasa nkaho rukurira umusozi uhanamye cyane, kubera ko kuba niba MONUSCO izinjira Uvira ari uko coalition yasohotsemo bizagorana cyane, ko coalition sinzi ko izarekura. Bizagorana. Hari n'andi makuru nagiye mbona dafite fact avuga ko ngo FARDC ngo yaba yemeye kuvayo, ariko tukabura itangazo ribyemeza. Ibi byose biracyari hagati aho nyine, biracyari hagati aho. Hanyuma tugaruke kuri Poezero bwana Sanzimfura, ibyaho tubwire. Babyutse barasana, urinjira mu nkuru y'uburyo babyutse barasana, ariko ndabanza nkuhonze yobera nkubwire. Hamaze iminsi nahavuga imirwano, harashwe drone za kamikaze. Ejo bundi Lawrence Kanyuka yarabihamyije avuga ko mu nkengero za Poezero M23 na twirwaneho baharasiye drone za kamikaze z'igisirikare cya Kongo, ariko kandi hakavugwa imiterere ndetse n'ubukana bw'imirwano yaranzwe muri biriya bice kuva ku munsi wo kuwa mbere. Byari bikomeye cyane wa muntu we. Yego. Byavuzwe ko Poezero yaba yaje no kwigarurirwa n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho. Urumva, ndetse ko rwose FARDC yakubititse ku bwinshi. Gusa njya video nabonye ewana MRDP twirwaneho ishimangira rwose, ishimangira iri ku munara, ishimangira ko iki gice cyose ari igifite. Wenda nk'aha ngaha reka turebe ko iri shusho naba nkirifite. Urumva, aha ngaha nibo naba twirwaneho. Yego, bavuga bati twebwe dufite iki gice cyose, dufite iki gice cyose. Reka mbakumvisha aha ngaha. Hari agace bari bafashe bari ahantu ku munara, gace gato uri kumva aha ngaha.
abarimo amadubu yahageze intare zahageze intare za sarambwe n'amadubu murahanga ni salama kuri iminsi myinshi ayi bana ndakurone ibintu byaje none baho duhuriye dore duhuriye iwa turi bari baravuze ngo mpambo nawoge gufoto bari bavuze ngo amadubu n'intare kidahari nuko ngo atogera hano umva n'akamwenyu kenshi rwose bati aka gace bafashe nakaye nyaboneka gusa hari ama axe bagiye bafata turaje tuyababwire ariko kuvuga ko binjiye muri iriya centre ya Poezero hari ukuntu bikiri kure hari abashimangira ko yafashwe Poezero ariko hari n'abavuga ko Poezero itarafatwa neza byuzuye ariko ngo hazindukiye imirwano mu nkengero za Poezero byagenze bite ibyo by'imirwano wenda uraje bitubwira ariko reka mbanze mbibutse ko imirwano yari imaze iminsi ivugwa ndetse ibabaza cyane igisirikare cya Kongo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari amakuru twari twababwiyeho mu makuru yari yanatambutse mu masaha y'igitondo tubabwira kuri iriya mirwano yari ifite ubukana yabaye kuva ku munsi wo ku wa mbere ndetse yanasize twirwaneho ifashe ibice bigiye bitandukanye byo mu nkengero za Poezero harimo agace yatuhamirije ko bagafashe birukanyemo ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo, agace kitwa Kalingi, ahitwa Bidegu n'ahitwa Kenge, yego Gakenge, yego. Utu ni uduce duherereye hakurya y'uruzi rwa Ruwiko. Bari bafashe n'agace kitwa ngo ni Kalongi, urumva aha ni mu birometero bike n'ubundi werekeza Poezero, yego. Bakavuga ko kuri ubu twirwaneho igenzura igice kinini cya Rwitsankuku ifite ahitwa n'agasozi kamwe ko muri Nyaruhinga. Bikavuga ko ngo ibi bice ubwo Rwitsankuku, igice kinini cya Rwitsankuku ni twirwaneho gifite ariko akandi gace gato kakaba gafitwe na coalition na Nyaruhinga. Uwo musozi waho ngaho nuko guko, yego. Ariko akavuga ko uyu n'umurwanya twirwaneho wari wabivuze, akavuga ko ngo Poezero ikigenzurwa byuzuye n'ingabo za leta ariko ko bayifite mu buryo buri strategique ko bishoboka ko bashaka kwinjiramo byakoroha. Twirwaneho ariko yo ikabigenzura byuzuye Mikenke, Rugezi na Minembwe, Indondo ya Rurambo. Ibi ni ibice byinshi byakunze kuba ishingiro ry'ubuyobozi n'imiyoborere by'uyu mutwe mu misozi y'umurenge, yego rwose. Imirwano rero yazindutse iravuga iki? Abarundi bakubiswe muri ibi bice, benshi bahungiye ahitwa Mulima, Nguli ndetse n'ahitwa Bigobogobo, n'ubundi ni muri teritwari ya Fizi. Wase si Bigobogobo, yego, nyuma yo gukubitirwa muri ibi bice bya Kalingi ndetse n'ahandi. Amakuru rero aturuka mu misozi miremire y'umurenge, ni operation akurikiranye kuva mu gitondo muri igice cya Poezero, kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, yego. MRDP twirwaneho urabizi ko niyo navuga iri gutangaza amakuru menshi y'imirwano iri kubera muri bice kurusha M23. Uranabibona mu mashusho ukabona abageze imbere nyine urugamba rukirangira, uri kubona ko ari abiganjemo MRDP twirwaneho, gusa ni coalition imwe niko navuga, yego. Nk'uko amakuru atugeraho ni imirwano yatangiye ku isaha saa 11 z'igitondo. Abatuye muri ibi bice byo mu misozi ya hano Mitumba, za Mitumba, imisozi ya Chaine do Mitumba, yego, baravuga ko bumvise urusaku rw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje. Bakavuga ko rero abaturage benshi banahunze ibi bice. Umutalamu yakomeje atubwira ko muri ibi bice cyane cyane ahitwa Nyaruhinga, ahitwa Mukoko, aha ni mu birometero bike cyane ugana Poezero, ho haracyanakomeje kumvikana amabombe menshi ndetse n'intwaro zizwi nka 12. Ibi biri kwerekana ubukanaro bw'imirwano iri kubera muri bice n'ubundi, kuko niba hano hari gukoresha imbunda zo mu bwoko bwa 12, biragaragara ko urugamba narwo rutoroshye cyane, yego. Amakuru rero izo nama mu rutsiyerega yakoreshwaga na basadeke cyane, bakiri muri Nokivu. Amakuru rero aturuka bari ku ruhande rwo hari kubera ino mirwano, baratubwira ko twirwaneho yamaze gufata centre ya Poezero, navuga ku kigero cya 90%. Twirwaneho yamaze gufata centre ya Poezero, yego, ku kigero cya 90%. Gusa hakaba harimo ibice bimwe cyangwa navuga agace kamwe ngo katarafatwa
kagifitwe na coalition. Yego, ni igice cyerekeza Mikenke kitarafatwa na MRDP twirwaneho. Ni igice kandi cyerekeza nyine ahitwa Nguli n'ahitwa Mirima n'ahitwa Bibogobogo. Igenzurwa rero ry'aka gace ka Poezero ku ruhande rwa MRDP twirwaneho ntabwo biruze kubahira kuko coalition yahungiye mu bice nayo navuga byegereye bino bice. Ibi no kugaragaza ubukana n'ubundi bw'ino mirwano iri kubera muri ibi bice. Aka gace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire y'Umurenge rero ngo kamaze imyaka myinshi karabaye isibaniro ry'imirwano. Twirwane Hirabirambere avuga iti noneho tugomba kugatekanisha mu buryo budasubirwaho, ariko coalition nayo iti turagashaka kubera ko niba bavuga ko bashakaga ibi bice bya Minembwe, Poezero n'ahandi bakabishaka ngo mbere yuko agahenge gatangira kubahirizwa bikaba birangiye byanze. Rwanda rero ubwo barasohora amatangazo. Itangazo rigomba gusohoka. Mbona na Neva nyuma yuko rwose afashe inshingano zo kuyobora ayo, urabizi ko ngo yavuze ko ashaka guhagarika intambara yo Burasirazuba bwa Kongo. Abantu bakibaza uburyo bizagendamo kandi ari wiyenyegeza. Mu bihe rero byashize MLDP twirwaneho yagiye ihangana kenshi cyane n'ihuriro ry'ingabo za leta aha Imurenge ndetse na Mikenke hose no ku Ndondo no mu bice binini byo muri no komine. Gusa ingabo za leta zo biragaragara ko ziri guhunga ibice byinshi bya hano mu Minembwe berekeza Ibaraka mu mujyi wa Fizi. Rero ibi biri kugaragaza n'ubundi urugamba ruri kubera muri ibi bice. Imirwano rero iri kubera muri ibi bice Bwana Kayinamura iri gusiga navuga iri gusiga umwuka mubi mu baturage cyane cyane abo muri iki gice. Umwuka w'ubwoba yego muri iki gice cyahitwa Kalongi ahitwa Gakenke, kuko rwose ntabwo wakumva ibi bibunda bikuri hejuru ngo ugume mu utuze ujye guhinga ujye kwahirira inka. Yego, bari guhitamo rero guhunga berekeza mu turere twa Fizi tumwe dutekanye, Mwenga ndetse na Uvira rwose bari kujyayo. Kugeza ubu ngubu rero ubuyobozi bwa FARDC n'umutwe wa MRDP twirwaneho nta urabasha gusohora itangazo ryeruye avuga ko ari ufite iki gice cya Poezero mu buryo bw'100%, kuko FARDC nayo nubwo ibyigamba ariko nta tangazo rihari rigaragaza ko iyifite, nta kibiziho. Yego, MRDP twirwaneho usibye kugaragaza ko yafashe ibice bimwe na bimwe byegereye ino centre ya Poezero, ariko nabo ntibarabasha gufata iki gice mu buryo bwuzuye. Yego, gusa haracyumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje. Hanyuma mbere yuko tuva muri Sud Kivu hari impuruza ku basirikare ba FARDC kabuhariwe ngo bari gutegura kugaba ibitero ku Ndondo ya Bijombo n'amakuru yizewe aturuka mu biri groupement ya Bujombo ahari muri territoire ya Uvira. Avuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri mu myiteguro yo kugaba ibitero mu bice bya Ndondo, aho bivuga ko zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, abarwanyi ba FDLR ndetse n'abacancuro baturutse mu mujyi wa Uvira. Yego, mbona na makuru yemejwe n'ibinyamakuru bitandukanye akaba nyine ari amakuru twakiriye mu gitondo n'inzego z'umutekano ziri mu butumwa zirimo hariya kabisa ziri indani. Yego, ariko hari umunsi mbona uzacika ukavuga nk'izina. Oya reka rwose digarukiye ku munwa ariko sako twisibira isoko mbona. Yego, dore ibintu yahamije rero atiki yatubwiye ko ashimangira ko intego y'iki gikorwa ngari ugutera mu baturage b'abanyamulenge batuye muri ibi bice. Ati niyo ntego FARDC ubundi ifite. Ati ibi birarushaho niyo ngo FARDC ingabo z'u Burundi Wazalendo FDL n'abacancuro ngo bazamutse Uvira, bava Uvira noneho bava muri Uvira berekeza mu misozi yo ku Ndondo ya Bijombo, banyuze mu misozi ya Kirungwa bagamije gutera Mitamba. Iyi Mitamba na gace karebwa cyane na coalition bazamutse ahangaha Uvira bafite papasi yo kuhagaba ibitero. Nituzi ngo hihariye iki gusa ikiriyo nuko ngo bashaka kugaba ibitero mu banyamulenge batuye muri ibi bice. Rero iyi Ndondo urabyuka ko ari igice kimwe gituye muri groupe mu burya ya Bijombo. Ni muri groupe ya Bijombo. Yego, ni igice kimaze igihe ya Uvira. Ni igice kimaze ahangaha twirwaneho n'abarundi
bahakoreye ibintu by'amajabu nta muturage watambukaga agiye guhaha Uvira avuye mu Minembwe ntibyakundaga byari bikomeye cyane gusa aha Mitamba wambwiraga iyi Mitamba iri mu ntera ngufi cyane ziri mu ntera nyine zigenda zigarukwaho aha Mitamba nimwe mu ntera zigenda zigarukwaho muri aya makuru kuko tugenda tubyumva kenshi byisubiramo akaha Mitamba ari agace kari ku musozi uhanamiye mu mujyi wa Uvira nuko ngo ukarimo ureba Uvira FARDC rero ngifite amakuru ko twirwaneho yafite ibirindiro ubwo rero niyo mpamvu bazambutse batarwiyambitse baraterera hangaha mu misozi ya Ndondo wenda iki cyo kugira ngo Kirungwa ngo bageze Kirungwa ariko ngo biteza ngo hari nabaguye muri ambushi nyabuneka tayari hayi nka data harambushi twirwaneho yateze FARDC hano Kirungwa ahitwa Kirungwa kuko ngo twirwaneho yamaze kumenya amakuru yuko ngo batsimbutse bavuye Uvira yego ngo baje ariko ibitero Mitamba aha Mitamba iyi ni operation ni impamvu aha Mitamba ari ingenzi cyane kugira ubyumve ngo hari urujya n'uruza rw'ibicuruzwa biva muri Uvira ndetse n'itumanaho nyine navuga rihuza imisozi connection y'imisozi ihuza Bijombo n'umujyi wa Uvira aha ni naho hari kubera isoko rizwi nyine habera isoko habera isoko rikomeye cyane rivamo ricururizwamo ibicuruzwa bivuga Uvira ndetse no mu tundi duce nko ku Ndondo ndetse umusaruro w'ubucuruzi rwose ufasha ibi bice cyane n'aka karere kugira ngo ubukungu bwaho buzamuke kwari si biri kureba hari ubukungu Bijombo kandi nimwe muri groupe amazimazi igihe zibasiwe cyane n'imitwe yitwaje intwaro ariko zirwanirwa cyane na MLDP twirwaneho imirwano ikunze kuba duhora tuyibabwira ubundi ahantu hari FDLR ntago umututsi cyangwa umunyamurenge azigera atekana ntibizigera bishoboka na gato gusa tubasengere uretse gutangaza amakuru y'impuruza tujye tunyuzamo nyaboneka dusenge tunabasengera ndi duteye isengesho tubasengere kubera ko babaye cyane ubwo abanyamurenge bo muri Sud Kivu hanyuma ariko iki mbona iki gitero cyaho ku Ndondo gishobora kurushaho gukaza umwuka mubi mu karere ka Uvira tukaba twakongera kubona imirwano ya Uvira cyane kuko aka gace ni inzira y'ingenzi ihuza imisozi ya Minembwe ndetse n'umujyi wa Uvira iyo nzira kugeza ubirafunze nuko bigoye cyane tunyarukire Pinga Warikare ahangaha nta mirwano ahubwo umusirikare wa FARDC yagize atyarohama mu ruzi rwa Mweso societe civile n'ibyitangaza umwe mu basirikare bo mu mutwe wa 2334 w'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo ngo yarohamye kuri wa kabiri tariki 17 ku munsi w'ejo se yarohamye mu ruzi rwa Mweso hariya werekera Pinga ni muri twari ya Warikare nkuko amakuru aturukaho byabereye abivuga iyo mpanuka ngo yabaye mu masaha ya nyuma ya saa 6 ubwo umusirikare yarari kwiyuhagira abatangabuhamya bavuga ko yagerageje kwambuka urwo ruzi yifashishije koga ariko akaza gutwarwa n'umuvundo w'amazi umurambo w'uwonya kwigendera w'umusirikare rero nturaboneka kugeza ubu abaturage bafatanyije n'ubuyobozi bwa Pinga batangiye ibikorwa byo gushakisha uwo murambo iyi ni inshuro ya kabiri umuntu arohamye muri uru ruzi mu gihe kitarenza amezi 4 mu Gushyingo umwaka ushize undi muntu nawe yarohamye muri uru ruzi rwa Mweso ariko kugeza ubu umurambo we ntiwigeze uboneka kubera uko ibintu byabaye byinshi abayobozi b'inzego zibanze barasaba abaturage kwitwararika cyane muri iki gihe kuko biragaragara ko amazi ari kumara abantu ahangaha muri bino bice tukiri Pinga irimo coalition ariko M23 irashaka kugenzura Pinga ndetse coalition ihorana impungenge mu buryo budasanzwe hari akantu kabaye kagaskandale ejo bundi kabera hariya hitwa Buhaya M23 yagize itya iyo Buhaya bayifashe mu Gushyingo umwaka ushize noneho ejo bundi nta n'ikimwe giciyeho tariki 12 M23 iribwira isohoka Buhaya urumva hari yashize amezi angahe 3 bagenzura Buhaya basohoka M23 basohoka batarwanya nta bitero bagabwaho na coalition nta wazarindo ziri hafi yabo ngo bayigabe ngo uvuge ngo we nango batinye ko baraswaho M23 igira gutya irasohoka iyi Buhaya ni umusozi w'ingenzi uba hejuru gato ya Katobi muri Banakindi ni nko 15 uvuye mu mujyi wa Pinga muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare
ahangaha abaturage bafite impungenge ko koalisiyo wazalendo yahise igaruka ahangaha Buhaya itarwanya itarashe ntibazo M23 agiye kugira gute kwiyorganizingira. Gusa abaturage b'ahangaha bafite ubwoba budasanzwe kuko ntibazi impamvu yo kuva kwa M23 muri Buhaya kuko wazalendo zarahagarutse. Urumva? Nawe mbona umuyobozi umwe mu bayobozi bahariya muri Kisimba yemeza amakuru ko M23 yasohotse muri ako gace, ariko avuga ko nta makuru ku cyerekezo abarwanyi ba M23 bafashe ahari. Nuko ngo ntago bazi neza M23 iri. Hari impungenge z'uko intambara yaca ibintu muri izi access yagera pinga. Turango tuzabwira ibyari byo. Yitwa Lavi Changwe avuga ko abaturage ba Katobi ngo babonye M23 isohoka Buhaya, babona wazalendo zigarukira zinjiramo, bakomeje guhangayika rero kuko ngo bariteze ko M23 izigarurira aka gace irwanye bikomeye kandi bizagira ingaruka kuri bo. Hanyuma rero nicyo twavuga mu yandi makuru. Hari ikindi twavuga se ntituri kugana ku musozo. Tugana ku musozo aha wari kare n'ubundi hari inkuru nziza yuko internet yasubiyeho ndetse n'ibikorwa by'itumanaho ndetse ni Masisi. Ahitwa rero Ibeni naho twakubita tubangura tukababwira ibiriyo. Umusirikare wa FARDC wasinze yarashe umugore we nawe ahita yitunga umututu w'imbunda arirasa. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko ibi byabaye biturutse ku makimbirane yarari mu rugo rw'uyu musirikare nk'uko byemejwe n'umuyobozi w'ino komine yitwa Mulekela, yitwa Commissaire Superieur Principe Ngoga Muyanga Diodoni. Yagiye abigarukaho avuga ko rero byatewe n'ubusinzi ndetse n'urugomo uyu musirikare yari afite nyuma yo kunywa inzoga. Imirambo rero y'uyu musirikare n'umugore we yahise ijya gushyingurirwa Ibeni. Aha Ibeni rero hamaze n'imyaka myinshi rwose, urabyibuka haba ibikorwa nk'ibi ngibi kuko hagenda hoherezwa umunsi kundi abasirikare ba FARDC bajya guhangana n'uyu mutwe w'inyeshyamba wa EDF n'ubundi. Yes, iburanisha mu rubanza ruregwamo Lieutenant General Filemon Yalunga rwakomeje kuri uyu wa kabiri, ni ku munsi w'ejo tariki 17 Gashyantare 2026 ni imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare. Humvwa ubutangabuhamya Lieutenant General Force Kambwe wahamagajwe n'ubushinjacyaha. Uyu avuga ko rwose ahubwo General yari mu basirikare bakuru u Rwanda rwifuzaga ko bicwa. Mu buhamya bwe Force Kambwe, Lieutenant General Force Kambwe yatangaje ko abasirikare bakuru 6 b'Abanyekongo bari mu mboni z'u Rwanda ari Lieutenant General Constantin Dimakongba, harimo Lieutenant General Filemon Yalunga, General Major Peter Chirimwami, General Major Sylvain Kenge, General de Brigade Gisle Chinkobo Mulamba na General de Brigade Johnny Shinabuma Kamukinde. Umutangabuhamya avuga ko benshi muri abo basirikare bakuru ba FARDC u Rwanda rufasha ngo muramborera rubafata nk'abaheza ngubone nk'uko iyi nkuru dukesha Actualité ibivuga. Aya magambo y'umutangabuhamya ariko yamaganwe n'ubushinjacyaha buvuga ko uregwa yashakishwaga n'u Rwanda ari ukujijisha ngo hatagaragara ko yafatanyije narwo. Icyakora abunganira uregwa basubije bavuga ko nta sano riri hagati y'umukiriya wabo n'u Rwanda. General Filemon Yalunga ashinjwa kuba yari afitanye umubano n'abantu begereye General James Kabarebe kuva muri 2022 yoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo, aho yagizwe umuyobozi w'akarere ka 3 ka gisirikare k'ingabo za FARDC. Aka karere rero gakubiyemo intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Urubanza rwe rero rwatangiye nyuma y'imyaka 3 atawe muri yombi muri Nzeri umwaka 2022. Uyu General Filemon bakunze kwita Ingwe ari mu bayobozi bakuru b'ingabo bakomoka mu ntara ya Katanga. Abanyapolitiki bamwe na bamwe cyane cyane uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila bakunze kuvuga ko batotezwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ngaye nguko rero reka tubashimire cyane kabisa kuba natwe muri amakuru yo kuri uyu mugoroba rwose mwiza cyane wo kuri uyu wa 18 ni kwa 3 Gashyantare 2026. Reka mushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura, koze cyane bwana Fagikaye Namura. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro nakagaruka.